doing in the DRC. So we know that he has a plan to attack Burundi using those people. So would you be able to defend Burundi yourself also if that were the case? is preparing himself that when they will attack us, we will attack them. But now we don't have any plan to attack Rwanda. We want to resolve that problem with dialogue. This is why when they wanted to attend Bujumbura, passing by East DRC, if Bujumbura is near when they pass by DRC, Kigali also is near when we pass by Kirundo, by the north. Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ageze kure umugambi wo gutangiza intambara ku Rwanda ndetse no guhindura ubutegetsi bwa Kigali, ariko abatari bake bakemeza ko uyu mugambi yatangije ari we ushobora gushyira iherezo ku butegetsi bwe, kuko ingabo z'u Rwanda RDF nazo ntizicaye, ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zihagarike ikibi cyose cyaza guhungabanya umutekano w'abanyarwanda, dore ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe arunda ingabo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ndetse akaba yamaze no gushira imbunda ku misozi ireba mu Rwanda, imbunda zirasakure, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko na FDLR yamaze kugera hafi n'imipaka, aho umwanya n'umwanya ashobora gutanga amategeko intambara igatangira mu Rwanda, ariko icyo atazi nuko ingabo z'u Rwanda zamwiteguye, ndetse icyo atazi nuko iyi ntambara agiye gutangiza ku Rwanda ishobora gutangirira mu Burundi, akaba ari naho irangirira. Umva icyo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga atangaje, ndetse akaba yerekana ko rwose intambara idateye ubwoba ingabo z'u Rwanda, ahubwo ko bagiye kuyirwanyiriza aho yaturutse, ndetse bagiye gukora ibishoboka byose umwanzi bakamukubita batamubabariye. Umva ibyo avuze ndetse n'ibyo atangaje. Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha, ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo hano u Rwanda ni ruto, ntabwo twashyiramo ibisasu hirya icyo, kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiza. Mujye mudusengera nk'ingabo, ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Mu bisenge n'umusenge nabi, hari igihe mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose udutsindire intambara ku mutima, nkavuga Imana yanjye iri sengesho nturyo, kuko byawe intambara ndazikeneye, ariko hirya iyo ngiyo. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, aho yerekana ko intambara rwose idateye ubwoba ingabo z'u Rwanda, naho Kongo n'u Burundi bamaze kwishira hamwe ngo batangize ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, aho amakuru adushikira yemeza ko ingabo z'u Burundi zifatikanije na FDLR ndetse na Bawazarendo bamaze kugera ku mipaka yose u Burundi buhana n'u Rwanda, ndetse amakuru adushikira aturuka mu Burundi mu nzego z'umutekano akaba yemeza ko imbunda zirasakure zaturutse mu gihugu cy'Ububirigi nazo zamaze guterekwa ku misozi yose ireba mu Rwanda iri mu Burundi. Umwanya n'umwanya Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ashobora kuva Kinshasa yagiye agahita aza gutanga uruhusha, ndetse agahita atanga uruhusha rwo gutangira intambara ku Rwanda, ariko ingabo z'u Rwanda RDF nk'uko umugaba wazo amaze kubivuga ziriteguye kandi ntiziterwa ubwoba n'intambara, ahubwo icyo batakora no gukora intambara ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo ko uzajya wese ubatangizaho intambara bazajya bamusanga ahari, ndetse bakamukorera icyo yifuza, intambara yifuza bakayimukorera. Benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi wifuza ndetse wamaze gutegura intambara ku Rwanda, byanze bikunze yabagiye guhura n'akaga gakomeye cyane, ndetse akaba agiye gukubitwa, ndetse benshi bakemeza ko ubutegetsi bwe amaze kubushyiraho iherezo, kuko nta muntu n'umwe wigeze wifuza gusenya u Rwanda, byaguye amahoro. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Yaga TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke gukanda kuri subscribe, bikore kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Evariste Ndayishimiye umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo atangize intambara ku Rwanda, dore ko amakuru adushikira yemeza ko yamaze kohereza ingabo nyinshi ku mipaka yose u Burundi buhana n'u Rwanda. U Burundi bwohereje abasirikare n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda. U Burundi bumaze iminsi bwohereza abasirikare benshi n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda, mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Leta y'u Burundi iri ku gitutu nyuma yaho ingabo zayo iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Kongo imiriko ya Wazalendo na FDLR byambuwe na M23 ibice byinshi byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imbere y'ibihugu bigize akanama k'umuryango w'abibumbye, ambasaderi w'u Burundi Zefi Maniratanga aherutse kuvuga ko u Rwanda rushigikira M23 bityo ko igihugu cye gishobora guhangana narwo umwanya wari wose. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi yatangarije urubuga SOS Media ko abasirikare benshi n'intwaro ziremereye byohereje cyane muri komine Busoni intara ya Butanyerera hafi y'umupaka wa Gasenyi Nemba. Uyu musirikare yagize ati hari intwaro zikomeye zashyizweho kugira ngo zikumire ikintu cyose cyava mu Rwanda. Muri Busoni haherutse kugaragara amakamyo ya polisi y'u Burundi ajyanayo abandi basirikare mu bigo birimo icya 111 giherereye ahitwa Mutwenzi nk'uko uru rubuga rwakomeje rubisobanura. Amarondo mu bice by'u Burundi byegereye umupaka w'u Rwanda yariyongereye. Abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye ku ishyaka CNDD riri ku butegetsi bari kugaragara cyane mu mihanda yaho mu masaha y'ijoro. Nta matangazo yatanzwe mu bice byegereye umupaka asaba abarundi gutaha kare, ariko nta wemerewe kurenza saa 2 z'ijoro akiri mu muhanda. Umuturage wo mu gace ka Munzenze yagize ati badutegeka gutaha kare mbere ya saa 2 z'ijoro. Nta na hamwe byanditse, ariko twese tuzi icyo bisobanura. Abarundi baturiye umupaka bafise ubwoba kuko batekereza ko isaha n'isaha intambara y'ibihugu byombe ishobora kurota. Turarwambaye imyenda, twiteguye guhunga mu gihe barasa, niko umuturage yabisobanuye. Mu gice cy'intara ya Bujumbura ahoheze ari Cibitoki naho umutekano warakajijwe cyane. Intwaro ziremereye zahashizwe nizo zarashe ibisasu muri santare ya Kamanyora hafi y'umupaka wa Bugarama mu Rwanda. Ndetse uyu munsi amakuru adushikira ngo nuko haje izindi nyinshi zaturutse mu Bubiligi ziganjemo imbunda zirasakure. Ibisasu ingabo z'u Burundi zarashe muri Kamanyora nibyo byatumye abarwanyi ba M23 batangira urugamba rwo gufata ibice byo mu kibaya cya Rusizi kugeza ku mujyi wa Uvira ukora ku kiyaga cya Tanganyika. Amakuru yizewe ahamya ko u Burundi bumaze igihe bugura intwaro nyinshi ziremereye na drone z'intambara, bigaragara ko bwitegura intambara ikomeye. Zimwe muri izo zifashishijwe mu rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo. Mu byumweru bibiri bishize mu kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Buhumuza hinjiye amakamyo 30 ya rukururana yari yikoreye intwaro. Yapokuruwe iminsi 3 yose, ariko bikaba bivuga ko ari intwaro ziremereye cyane zaturutse mu gihugu cy'Ububiligi zigiye gufasha igihugu cy'u Burundi gusambura u Rwanda ndetse no guhindura ubutegetsi bwa Kigali. Ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko ibi bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane mu karere, aho abatari bake bemeza ko uyu Perezida Evariste Ndayishimiye ushaka gutangiza intambara ku Rwanda uri no kwitegura yaba agiye guhura n'akaga gakomeye cyane, dore ko amakuru dufise aturuka mu nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko ingabo z'u Rwanda zihora ziteguriye gutabara u Rwanda ndetse no guhagarikira intambara ahiri izaba zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi. Ndetse amakuru adushikira nuko igihe cyose u Burundi bwakora ikosa byo gutangira kurasa mu Rwanda, byanze bikunze izo ngabo z'u Rwanda zamaze kugera mu Burundi zirashobora guhita zitangira intambara ikomeye cyane, ndetse bikarangira Perezida Evariste Ndayishimiye ahirizwe ku butegetsi narirya abarundi batari bake batamushaka. Ikindi gikomeye ndetse giteye agahinda ni ukubona Ndayishimiye ubwe ari gukorana n'abajenosideri basize bahekuye u Rwanda, ndetse uyu munsi mu basirikare yagejeje ku mipaka yose ihuza u Rwanda n'u Burundi hakaba harimo aba FDLR benshi, mu gihe aba FDLR aho bari hose bagenzwa no kumena amaraso. Urugero rwa hafi ni nk'ibyabaye iwarikare. FDLR yatwitse umudugudu wose urashya urashira. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR watwitse umudugudu wose muri teritwari ya Warikare, intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri bara ryabereye mu gace ka Tuanane gaherereye muri groupement ya Walua Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa 15 Ukuboza 2025. Abantu 4 barapfa, abandi bahungira mu midugudu baturanye. Umurwanyi wa FDLR wise General Mudayongwa avuga ko yaguze n'abayobozi ubutaka muri ako gace, ariko abaturage bo barabyamagana kure. General Mudayongwa yasabye abaturage kuva muri ako gace kugira ngo ahokorere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Babyanze uyu murwanyi ajyanayo abayobora batangira gutwika ndetse no kwica. Mu bapfuye harimo abarwanyi 2
b'umutwe wa Maimai y'Ikifaufa uba mu ihuriro rya Wazalendo byatumye imitwe yombi ihangana bikomeye yifashishije intwaro nto n'iziremereye. Tariki ya 27 Kamena 2025 u Rwanda na Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bumvikana ko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa narwo rukakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashizeho. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse tariki y'8 Ukuboza ihamya ko nubwo leta ya Kongo yemeye gusenya uyu mutwe n'ubu ingabo zayo zikomeje gukorana n'uwo mutwe. Izi mpuguke zasobanuye ko nyuma y'itangazo igisirikare cya Kongo cyashyize hanze tariki ya 10 Ukwakira rivuga ko FDLR izasenywa cyaciye mu gikari kimenyesha uyu mutwe ko ubafatanye buzakomeza kandi ko buzakomeza ku rugero rukomeye cyane. Bikaza bishimangirwa n'ibimaze iminsi biba mu gihugu cy'u Burundi aho abarwanyi ba FDLR bahungiye ku butaka bw'u Burundi bariko barafatwa nk'ibyana by'inka aho bariko baritabwaho ku rugero rukomeye cyane, ndetse benshi bakemeza ko bafitanye imikoranire ikomeye cyane, ndetse bakaba barijejwe ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda umutekano warwo uhungabane, nk'uko Ndayishimiye ubwe yama avuga ko agomba gukora ibishoboka byose agasenya u Rwanda maze agakuraho ubutegetsi buhari, ubutegetsi akabushira mu minwe y'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, aho we avuga ko ibintu bakoze muri mwaka w'1994 n'uyu munsi bagomba kugaruka bakabikora byo kwica abatutsi. Ibi bikaba byerekana